Icyapa cy'itaka cya hegitari 25 block 21 Prot 16 kibirenge kiza kufuriramo akagari kurenga 500 amaramizo hamwe n'amashomero mu Runyanga bo mugomborera ya Kabwoya mu district ya Kikubi. Abatura bagira ngo bamazire imyaka bari kurajana no mugiga Mustafa Zayidi owa MZ Agencies Limited bwa nyuma yo kumanya ngo itaka ero babire batwireho ku rugo myaka yankaga akaritere cyapo mu mwaka gw'2018. Apa kirimo hegitari 25 kirimo erosizi mukaga kandi kika ecyapa kakitunge 2018 twatandike 2019 okutunga amakuru ago okuruge 2019 no kwikate 2022 staff wa government musasuli kyonka itwe etungire ebyapa gabe mazima etungire ebyapa byaitu buloma abestibo mu itakaliye tutayikara aho tulo mu mbeho habo kuba obwire buwona twinemo kweralikiya ntugamba rundi ekyapa ekhalikira handi kisobora kutanka kudaivatinga nikigenda mu mikono y'omuntu wondi. Ebyaro mukaga nibyo biri mu cyapa cya MZ Agencies Limited ekintu cyagemeseriza abaturo kwetera induro mu office zona okusiyo government ecwire mu kushumbusha Mustafa rere cyapa kikashazibwamo ebyo no kuza kubaho itakete rutwireho caveat RDC wa Kikubi Amrana Tumusime agizeho urukiko n'abaturanwe kubahamiza ngo government neja kubatungira byapa. Government egena kusasura umuryango bageta compensation egena kusasura MZ Agencies tachaina okataka kona hana kakireminga ekya kabiri ekindesere kubamanyisa nti MZ bataka government egena kubakole kyapa bulomaja kutunga kyapa ekyatateri na sente busaho kintu kyone kigenda maiso noli tajja kusasurwa na habweke nikyo mukurora bwana RDC na basabana bagamba mwinkirize kavyete koleki erugeo obwa kubata rugiro nikimanyisa nti oli tajja kusasurwa ne byapati mwijja koraki kubitunga. Urukiko ruhendire bikirizine kwiyaho caveat kibase government okushumbusha omugiga billion 5 na million 30 dero buri mutura akorerwe cyapa nikigamba ngo Mustafa Zayidi akatungita kero kurugaha mukama wa Bunyoro kitara ari kwenda kuhinga emiti gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.